Om Swastiastu. Om Swastiastu pamirsa sinareng sami sana banget kusemayang titiang. Titiang jaging lanturang pinik satuan titiang sana dumun anak agung Mesir. Sana sampun lintang cerita yang titiang. Ido anak agung Mesir sana medue rabi satu sendiri. Malih rerah rabi malih kalih mangdo preside ngomadalang oke. Manut patenungan kidukuh mas di Gilimas, rabin ide sane pinih alit pacang preside ngomadalang oke. Nanging rikala ngidam istri nido anak agung ngidamang ulamas. Kacerita raris sido anak agung rerah ulamas di Wanugiri sane kejago untuk penyatusan raksasa. Ido anak agung preside raris seorang raksasa punika rumaris ngambil bi emas punika jagi bakte kepuri. Nanging sedurung ide rawuh ring puri, rabin ide sane pinih halit ngemasang oke lanang istri utawi oko buncing. Nika mawinan rabin ido sane kaping satu siki merasa iri. Rikala rabin ido sane pinih halit ngemasang tur nyeliati nenten eling ring raga riko raris rabin ido anaki agung sane kaping satu siki nukaran anaki alit antuk pianak bikul. Pianak alit kembar buncing punika raris keanyudang kepasih. Nah setibo ido anaki agung ring puri raris cerita yang tiga kedapatan rabin ido sane pinih halit menangis. Rikalo kasesaden rabin idone medue oke bikul. Rabin ido sane kaping satu siki ranis makaryo pisuna nyamatang rabin ido anaki agung sane pinih halit jat muniste sandukan oleh kadang pianak bikul. Ido anaki agung ketunasan mangdo ngemademang istri nido sane alitan. Asa punika sane sampun cerita yang titiang sane dumunan mungkin lanturan titiang. Asapun nabi raris anak alit sane kantungan ke pasir. Nah, mungkin ka cerita pan bekung ngajak main bekung sedang ngalih sang. Nah, kalau punika pan bekung ngajak main bekung nepukin peti di pesisi. Maro gagah petinen tu sakit misi anak jenik loh muani maimoh rari ini puniko kantun hidup wih kenal pesan kena hipon depan bekung ajak main bekung santukan pun mungkin boleh nuduk karena alit santukan lami niki serang kali merabian makuranan nenten dua piana anak alit punika sane kembar buncing punika raris ke bakto ke pondoknya nih tur kapicoaran ani lanang Imaro Karmo ani istri Siti Fatimah. Gelisang satu kacerita makin Imaro Karmo teken Siti Fatimah sampun klih. Raris kauningi nantuk rabin anak agung sane nomor satu siki. Uning
Yening pan bekung boleh nuduk anak cenik lanang istri di posisi. Tentu mawinan ido mewah. Wireh sinah antuk ido imaro karmo muah. Siti Fatimah wantah okan menyani done. Utawi madun idone. Jejah winaya ne ketaro. Lantas ido ngeko winaya. Mangdane anak cerik maka dadua puniko sido mati. Itu lantas Rabin ido anak agung sane kaping satu siki puniko ngandikain pemating. Ibu pemating. Kemo ibu ke rumah men bekung ngejani. Takonin pianak iwani loh. Kene buat tema takon. Cening ayu, cening demen teken buah delimo. Yen cening demen, tunian belen ceningnya apa ngalihan buah delimo nih. Gitu pangandikan ide raris kairing bani pemating. Lantas pemating mejalan ngungsi rumah men beku. Di subana nekad itu lantas Siti Fatimah takonino tekening pemating. Sekadi sane sampun katitahan teken ido anake prameswari mangdo metakon unuk delimo. Tapi pesawar ido Siti Fatimah. Ido nguningaya mulo demen tekening buah delimo. Iko mawinan Siti Fatimah lantas nunean beline imaro karmo apa ngalihan buah delimo. Kenten tuh. Sujatine imaro karmo nulak pinunas Siti Fatimah. Nanging Siti Fatimah cek tetap ngerayu. Mangdo rakanidone imaro karmo ngerarahan buah delima. Genten-genten ido irako nenten kaucapan sayang tekening Siti Fatimah. Genten. Nah, kecerita imaro karmo ngisinin pengidih hadin. Makin sampun tekan di tongos delimo nih. Saget punya delimo nih ngena membuah abesik. Lantas alapo tekeni maro karmo abone mulih bange adin nih. Kacerita anak agung istri utawi Rabin itu anak agung Mesir sana kaping satu siki mireng ngerti imaro karmo ngidang ngalih buah delimo. Itu lantas ido malih ngandikain pemating apang nakonan Siti Fatimah unuk kedis nuri. Lamun demen teken kedis kenuri, apang Siti Fatimah nunen beli nembuin ngalih kedis nuri. Asa punika titah Rabin ido anak gung Mesir sana kaping satu siki tekening pemating. Haris pemating malih ke rumah men bekung tur matakon tekening Siti Fatimah. Siti Fatimah lantas malih mempengidihan teken bedene apang alihange kedis nuri. Sudah tene imaro karmo nurak pinunas adin. Santokan api, santokan buat likan. Tur bayo yani ngerereh kedis nuri. Nanging Siti Fatimah stato merum-rum rakani done kengken jeban. Buktian sayang tekening adi apa ngidang alihan kedis nuri. Ia diastunya mata ngabot tur kagebang gantuk macanan lelipi kabinangu. Sangkaning sayang imaro karmo tetap ngisinin pengidih adin.
kacerita pejalane Imarokarmo nepukin tukan. Itu iyo mereren di batune lempeh nagah bekel. Suut medar lantas iyo buin menjalan. Nepukin lantas tegalan. Ditu di tegalane ada punyan kayu mebungo mas. Madan kayu kastuban. Kayu nendo tongo si kedis nurine melali-lali. Ngerengkeng kone Imarokarmo. Bah, di josih tongosne ikedis nuri. Maroketo abadne Imarokarmo. Ikedis nuri lantas mesau. Ih, nyentu nakonang kai. Cih, lan kedis nuri. Ibu nih kaltakoni. Kalajak mulih ke rumah kain. Oh, lamun gitu jalan malu singgah ke rumah kain. Gitu ngene kedis nuri. Ya, kone Imarokarmo singgah. Di subuhan Imarokarmo teket jumahan. Lawangan rumah nih kedis nuri. Lantas mau bedan jalanan nih. Tur Imarokarmo rebut tekening buron kegebagan kedis nuri. Tuh pukang-pukang amah makejang. Mati makin Imarokarmo. Jani kecerita Siti Fatimah ingat teken pitekat beline setonen luas ngalih kedis nuri. Drokina lantas don kelore ane maca lekan di dinding. Wih, cingakina. Don kelore layu tuh. Ditu lantas Siti Fatimah ngalah ngetut pejalan beline. Kecerita perjalanan Siti Fatimah tekan ditukade. Di jalan beline mereren lugas nar ketipat. Ada sisan ketipat tepukina itu. Tentu lantas dara teken Siti Fatimah. Suo dia nar sisan ketipat itu lantas iyo menjalan. Tusinglah sumanang saya teken ngapo. Dening Siti Fatimah anak munung sakti. Tentu benar buah delimo nih ane ngerana yang Siti Fatimah sakti. Jani Siti Fatimah sebut tekan di tegalane di penye bukan nih di punyan di tegalane di betian punyan kayu kastuban. Maro tekan itu merengkeng Siti Fatimah. Kijo yo pejalan beli nih. Gitu abadnya Siti Fatimah dinga tekening ikedis nuri tur ikedis mesawat. Ih, ibu manusia ngengken nakonang beline. Maro ketu munyine kedis nuri. Kene abad ne Siti Fatimah. Beh, neko ikedis nuri. Oh, keranan kain nakonang belin kain dining yo tunen kain ngali kedis nuri. Makelo pusing teko muleh. Oh, belin ibu nih Marokarmo. Anak iyo subuh mati ama buron. Ya diapin je belin kaine subuh mati. Kai mekenah ngaleh apang bangkene bakat tepuk. Nah, lamun gitu mai kain nulungin. Petujuin aja tongas belin caine mati. Gitu abad ni kedis nuri. Tuk juga lantas kedis nuri nento tekening Siti Fatimah. Di subuhan iyo teka itu lawangane sinyak mau batar. Muah buruan gebagane makejang. Wah. Ditu lantas Siti Fatimah macelap mulihan sektongo si kedis nuri ne. Itu tepukina
tetamanan bungo sarwa luwung. Matakon Siti Fatimah tekening ikedis nuri. Kedis nuri. Bungane barak ne anggo genau. Siti Fatimah. Lamun ibet waro nawang ni subuh bungane ane dadi angon ngurip sarwa mati. Marok itu abad nih kedis nuri lantas alape bungane tekening Siti Fatimah lantas yo nakonan tongos bangken beline. Oraine lantas tekening kedis nuri. Ditu di samping lawangane yo mati angon. Daging bangkene minap telah sebuah maha teken lalipi jak macan. Gitu abad nih kedis nuri. Kemo lantas Siti Fatimah ketongo sebelene mati. Saget tepukine kancing bajune dogen kateh diobag-obagan lawangane nyelekat. Itu lantas bubohino bungo barak ane alam. Imarokarmo tur kayang parorah tune ani sedo-sedo itu uli malu bareng nyenang. Ini nyenang hidup. Di subane Imarokarmo hidup lantas alihai kedis nuri tekening Siti Fatimah ajakina mulih ke rumah nemen bekung. Ikedis nuri dan purun tulak. Di subane nya ikedis nuri lantas menjalani Imarokarmo ajak Siti Fatimah kairing ban ratu ne ane kaurip itu ni jani makejang mojo kumah pan bekung ajak men bekung. Asapuniko semeton cerita yang titiang anak agung Mesir saling menduwe ko buncing Imarokarmo lan Siti Fatimah. Imarokarmo sampun boleh mati niki. Nanging persido kaurip kaidopang oleh hadirne Siti Fatimah. Amuniko dumun titiang mesatwo benyang malih lantur niki ring episode ketiga. Nah sedurung punika titiang nyapo dumun semeton titiang Iwayan Sudiantara. Lengkapin cerita Ki Balian Batur. Oke, siap, segera. Budi Project saking Napi Beli. Titiang saking Deso Kukuh, Kecamatan Marga Tabanan. Yening semeton titiang Wayan Sudiantara saking Padang Bayi, Karangasem. Suk semua sampun nedang nonton titiang mesatu. Dumugi sareng sami kena rahayu. Aing sinap titiang dumun antuk Brahma Santi. Om Santi Om. Yang walas dumun. Suk semua beli Wayan Sudiantara ring Padang Bayi. Ring Padang Bayi. Ki Balian Batur Tulis kalanturang. Beli Budi Project. Titiang saking Kukuh Marga Taban. Sukses. Sampun wenten nonton sarang tiga niki. Wih semangat titiang berlipat. Suk semua terang titiang. Suk semua. Sampai jumpa.